Reka mbasuhuze nizera ko mumeze neza mbifuza kugira itondo cyiza mwese mwahisemo gukurikira Man TV. Nitwa Sale Asadi. Muri itondo turamutse tuje kurebera hamwe amakuru mashyashya aramutse avugwa kuri tariki ya 6 Kanama 2023. Na makuru mashyashya gusa turi buze guhera hano mu Rwanda, ubundi tuze kuva hano mu Rwanda tujye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu hano mu Rwanda ndaza kuvuga ko abarenga 9,000 bari barafashwe bugwate na FDL batashye bamaze gutaha kuva mu mwaka wa 2025. Gusa ku rundi ruhande ndaza kuvuga ko u Rwanda rwahawe arenga miliyari 109 z'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ndaza kuva hano mu Rwanda twerekeze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abakomeje kuvugwa amakuru menshi nk'ubu. Ndaza kuvuga ko muri Warikare inyeshyamba za Wazalendo zasahuye abaturage zibacucura rwose utwabo. Turaza kuva kuri ibi ngibi ahubwo maze mbabwiye ko FC M23 yavuzeho aho ihagaze ku kiswe Genocost icishye nyine Repubulika ya Kinshasa ishinza igihugu cy'u Rwanda. Ese byo ni biki? Aya makuru turaza kuyarambura neza cyane. Gusa uretse ibyo, uwahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yavuze impamvu yavuye Igoma mbere yuko ifatwa, n'impamvu zatumye M23 ifata iriya Goma. Rero ni byinshi cyane biramutse bivugwa, wowe icyo usabwa ni ukubana nanjye kugera ku musozo. Reka mwese mbahereze ikaze. Reka aya makuru nyanzike mbabwira ko guverinoma y'u Rwanda na banki y'ishoramari y'abanyaburayi EIB byashyize umukono ku masezerano y'inguzanyo ingana na miliyoni 35 z'amayero, asaga miliyari 109 z'amafaranga y'u Rwanda azifashishwa mu gushyira mu bikorwa mu mushinga urimo ibijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, guhangana n'imihindagurikire y'ibihe no kuzamura imibereho y'abaturage uzwi nka Volcanoes Community Resilience Project cyangwa se VCRP. Aya masezerano yashyizweho umukono ku wa 5 Kanama 2023 hagati ya AIB na guverinoma y'u Rwanda, yari ihagarariwe na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofine. Aya mafaranga azafashwa mu bikorwa bigamije guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kurengera ibidukikije, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no guteza imbere imibereho y'abaturage batuye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uyu mushinga uzibanda cyane ku bice bikunze kwibasirwa n'ibiza birimo imyuzure, inkangu n'isuri, aho uzashyirwa mu turere twa Gakenke, Burera, Musanze, Nyabihu, Rubavu, Rutsiro, Ngororero na Muhanga. Abaturage basaga miliyoni 2 n'ibihumbi 300 batuye muri utwo turere nibo bazagerwaho n'inyungu z'uyu mushinga binyuze mu bikorwa byo kugabanya ibyago by'ibiza, gusubiranya ahangiritse, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no guteza imbere ibikorwa by'ubukungu bitangiza ibidukikije. Umushinga VCRP uzashyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ibidukikije, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imicungire y'umutungo kamere w'amazi, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere, Ikigo cy'Igihugu cyo kubungabunga ibidukikije ndetse n'Urwego rw'Igihugu rw'Iterambere. Umushinga VCRP ufite agaciro karenga miliyoni 300 z'amadolari, aya narenga miliyari 435 na miliyoni 300 ugizwe n'ibyiciro bine by'ingenzi birimo kurwanya imyuzure, kwagura pariki y'igihugu y'ibirunga, gusubiranya ubutaka bwangiritse no kongera ubumenyi mu guhangana n'ibiza. Mbese ubumenyi n'ubuzongererwa abaturage. Mu rwego rwo gukumira imyuzure hashyizweho uburyo bwo gukurikirana imigezi n'amazi yayo, aho sitasiyo zigera kuri 15 zamaze gushyirwa mu bice bya Vunga kugira ngo zipime uko amazi agenda yiyongera, umuvuduko wayo n'ingano yayo. Hazakorwa kandi ibikorwa byo gusana ubutaka bwangiritse, birimo gutera amashyamba, guca amaterasi no gufasha abahinzi gukoresha neza amazi mu mirima yabo muri gahunda yo gusubiranya ibidukikije
hateganyijwe gutera amashyamba kuri hegitari imwe na metero 177, guteza imbere ubuhinzi buvanze n'amashyamba kuri hegitari 10 na metero 388 no gusana hegitari 2 na metero 955 z'amashyamba yangiritse. Kimwe mu bice by'ingenzi by'uyu mushinga ni ukwagura pariki y'igihugu y'ibirunga, aho hazongerwa ubuso bwa hegitari 3,740 ku busanzwe bungana na hegitari hafi 16. Uku kwagurwa kuzatuma pariki yiyongeraho hafi 23% hagamijwe kurushaho kurinda ibinyabuzima biyibarizwamo no kugabanya amakimbirane ashobora kubaho hagati y'abantu n'inyamaswa. Abaturage batuye mu bice bizomekwa kuri pariki bazimurwa, aho bazahabwa ingurane cyangwa bagafashwa kwimukira mu midugudu yubatswe hubahirijwe amahame no kurengera ibidukikije. Mu cyiciro cya mbere hateganyijwe kubakwa umudugudu w'icyitegererezo utangiza ibidukikije uzakira imiryango 510. Abaturage bazimurwa kandi bazahabwa amahugurwa mu buhinzi bugezweho. Muri rusange uyu mushinga ugamije kugabanya ingaruka z'ibiza, kurengera umutungo kamere w'u Rwanda no gufasha abaturage kubona imibereho irambye mu buryo budahungabanya ibidukikije. Mu yandi makuru, umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines Ato Girma yatangaje ko gutangiza ingendo zihuza Kigali na Entebbe byakabaye byarakozwe kera, kuko ibihugu byombi bituranye kandi bifitanye amateka akomeye atuma abantu bagendanana cyangwa se bagenderanirana mu buryo bworoshye. Uganda Airlines yatangaje ko izi ngendo zizatangira kuwa 18 Ugushyingo 2023, aho indege zizajya ziva Entebbe zerekeza i Kigali buri munsi. Iyi sosiyete kandi yatangaje ko izatangiza ingendo zijya i Accra muri Ghana guhera kuwa 27 Ukwakira 2023, zikazajya zikorwa inshuro enye mu cyumweru. Umuyobozi wayo mukuru Ato Girma yagaragaje ko uru rugendo rwakabaye rwaratangiye kuva kera, kuko Kigali ari wo mujyi uri hafi ya Uganda. Uganda Airlines izajya ijya i Accra inshuro enye mu cyumweru ikoresheje indege ya Boeing 737 ndetse na 800, mu gihe izajya ijya i Kigali buri munsi ari CRJ 900. Yagize ati, u Rwanda ndizera ko tuzagira indege igenda buri munsi ku buryo abantu bashobora kujya mu Rwanda bakoresheje Rwandair bakagaruka bakoresheje Uganda Airlines, bashobora kugenda bakanagaruka ku munsi umwe. Atari n'ibyo gusa, abanyarwanda bazishimira kuza hano mu mpera z'icyumweru. Ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda Colonel Joseph Rutabana yavuze ko kuba Uganda Airlines itangiye urugendo rugana i Kigali ari intambwe ikomeye ku iterambere ry'ubucuruzi, ubukerarugendo n'ishoramari hamwe n'ubufatanye bw'abaturage. Yagize ati, u Rwanda na Uganda ni ibihugu bituranye by'abafatanyabikorwa ndetse tunasangiye byinshi mu mateka, umuco n'ubukungu, bityo ingendo zo mu kirere ni imwe mu nkingi zikomeye kuri ubu bufatanye. Inzira Kigali Entebbe yakomeje kugira abagenzi benshi, bigaragaza ukwiyongera kw'abantu bakora ubucuruzi ba mukerarugendo, abayobozi muri guverinoma n'abavandimwe bo mu bihugu. Yavuze ko iyi ntambwe ari amahirwe ku karere, kuko buri ngendo zifunguwe zigira uruhare mu guhuza ikirere bigashyigikira intego z'umugabane wa Afurika n'iterambere mu bukungu no gukorera hamwe. Biteganyijwe ko Uganda Airlines izagura indege enye za Boeing 737 Max na Boeing 787 Dreamliners enye. Uganda Airlines ni sosiyete y'indege ya leta ya Uganda yashyizweho mu rwego rwo gusubizaho ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu kirere by'igihugu, nyuma y'uko Uganda Airlines ya mbere yari yarahagaritse imirimo yayo muri 2001. Iyi sosiyete
sosiyete nshya yatangiye ibikorwa muri 2019 igamije guhuza Uganda n'ibindi bihugu byo muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi, guteza imbere ubucuruzi, ubukerarugendo n'ingendo z'abantu. Kuva yasubukura ibikorwa, Uganda Airlines yakomeje kwagura aho igera, yongera abagenzi amahitamo ndetse ishyira imbaraga mu kongera uruhare rwa Uganda mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Murabizi ko muri iyi minsi inzoga z'ibyuma zose zahagaritswe ku isoko ry'u Rwanda, mbese ntabwo zujuje ubuziranenge. Nibyo nuko nguko ibintu biri, kandi rero niba barazihagaritse tugomba kubyubahiriza. Rero kuri ubu guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa yatangaje ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze 108 bo muri iyi ntara bafatiwe mu bikorwa byo gukora no gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge, bamwe bakurwa mu nshingano mu gihe abandi babihaniwe. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 Kanama 2023 mu nama mpuzabikorwa y'intara yahurije hamwe komite nyobozi na njyanama z'uturere, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, abahagarariye ibyiciro byihariye n'abagize ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere. Muri iyi nama hagaragajwe ko litiro ibihumbi 719 ndetse na 962 z'inzoga zitujuje ubuziranenge zimaze kumenwa, aho abantu 2000 bafatiwe muri ibi bikorwa, harimo abazikoraga n'abazicuruzaga. Guverineri Rubingisa Prudence yatangaje ko inzoga zitujuje ubuziranenge muri iki gihe ari icyorezo, zikaba uburozi ku baturage bitewe n'ibinyabutabire ziba zikoranywe, zikaza kurangira bigiye mu nda y'abaturage kandi atariho byagakwiye kujya. Yavuze ko bamaze iminsi yarabihagurukiye hakorwa operasiyo zitandukanye zanafatiwemo abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Guverineri Rubingisa yasabye abayobozi bo mu nzego z'ibanze kumenya aho bayobora neza ahari ibyuho bivamo abantu bubaka inganda zidafite ibyangombwa, zikora ibintu byangiza abanyarwanda, gukomeza kubikurikirana bakitandukanya yewe nazo. Yasabye abaturage gutanga amakuru no kwirinda izi nzoga kuko ziri kwangiza benshi. Umunyamabanga w'umurenge wa Musha mu karere ka Rwamagana, Karahamuheto Claudius, yavuze ko kuri ubu bakomeje gushakisha ahari inzoga zitujuje ubuziranenge kugira ngo bazikure mu baturage. Yavuze ko abayobozi bagiye bafatirwa muri ibi bikorwa harimo abakoze uburangare n'abandi bahisemo kugira uruhare mu kuzicuruza. Minisitiri w'ubuzima Dr Nsanzimana Sabe aherutse kuvuga ko kuva uyu mwaka watangira abantu 500 bagiye kwivuza nyuma gato yo kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, harimo abagera kuri 50 bapfuye, abandi 100 bahumye burundu, mu gihe abantu 11,000 bagizwe imbata n'izi nzoga. Rero igihe yaganiraga na Radio 1 uyu minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana, ngewe hari ikintu yavuze nakunze, ni ukubera iki wa mugani aho kugira ngo aba bashora imari kuki batabishora mu mafunguro, nyine ibyo kurya bishobora kugira abaturage umumaro, ahubwo bakabishora mu nzoga. Nanjye ibi bintu leta yakoruze rwose ndabishyigikiye cyane, kandi rwose icyo nkundira leta y'u Rwanda nanayishimira nuko irebera umuturage wayo. Rero mu bayobozi bafatiwe mu bikorwa byo gucuruza inzoga zitujuje ubuziranenge muri iyi ntara y'Iburasirazuba harimo abakuru b'imidugudu, daso, ba gitifu b'utugari, abarimu ndetse yewe n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ndimo ndasatira gusoza ku makuru avugwa hano mu Rwanda, gusa reka mbabwire ko kuri ubu abarenga 9,000 bari barafashwe bugwate na FDLR batashye mu Rwanda. Kuva umwaka wa 2025 watangira, u Rwanda rumaze kwakira abanyarwanda bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
barenga ibihumbi 9. Imibare ya Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema igaragaza ko kuva muri 2025 u Rwanda rumaze kwakira abanyarwanda 8,985 atabariwemo abaturage 285 batashye kuri uyu wa gatatu banyuze ku mupaka uhuza Rubavu na Goma wa Koronishe, mu gihe abandi barenga 300 bambutse banyuze ku mupaka uhuza Rusizi na Bukavu. Abantu aba batashye uyu munsi basanze imodoka ku mipaka zibategereje ngo bagezwe mu nkambi ya Kijote mu karere ka Nyabihu. Abanyuze ku mupaka wa Rubavu barimo abana 177, abagore 71 n'abagabo 37. Bizumuremyi François wavuye mu Rwanda mu 1994 mu kiganiro yajyanye n'igihe yavuze ko ku mpamvu zikomeye zatumye amara imyaka irenga 30 atarataha mu rwamubyaye ari ibinyoma yabwirwaga. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper wakiriye aba baturage yabibukije ko bagomba kwimika ubunyarwanda kugira ngo batazongera kwisanga mu buhunzi. Meya Murindwa yijeje aba baturage batashye ko igihugu kizakomeza kubitaho ndetse no ko nibajya gutaha bazahabwa inkunga ibafasha kongera gutangira ubuzima. Ibyo bazahabwa birimo amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima, aho uwatahutse arengeje imyaka 18 azahabwa amadolari 188, uri munsi yayo ahabwe amadolari 113, ndetse buri wese agenerwe n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 45 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngaho nguko rero ni abaturage batashye mu rwababyaye bavuye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero ubwo tuvuze kuri iyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka twambuke tujye kumva ya miriro yo muri Kongo. Imiriro yo muri Kongo rero turayihera hehe? Turayihera muri Walikale, maze mbabwiye ko umujyi wa Bureusa, umurwa mukuru wa groupement ya Ikobe muri teritwari ya Walikale, Kivu y'Amajyaruguru, wabayemo ubusahuzi bwinshi mu ijoro ryo ku cyumweru itariki ya 2 Kanama rishyira ku wa mbere itariki ya 3 Kanama 2026. Abaturage bashinje inyeshyamba za Wazalendo zifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuba inyuma y'ibi bikorwa byabaye nyuma y'amasaha make imirwano ikomeye ibaye muri groupement za Ikobe na Kisimba. Nkuko inkuru nyinshi zabibonye zibivuga, ahantu abantu bitwaje intwaro binjiye muri uwo mujyi ahagana saa 5 z'ijoro zuzuye mbere yo gukwira mu duce tugiye dutandukanye. Nkuko rero actuality dukesha iyi nkuru ibitangaza, bahise batangira gusa ngo iravuga iti bahise batangira gusahura mu buryo butunguranye amaduka, farumasi, yewe n'amazu. Bati bagiye mu rugo ku rundi, bafashe imiti muri farumasi, ibintu by'ingenzi mu maduka, telefone zigendanwa mu nzu zicagingwamo na mudasobwa zigendanwa zo mu biro. Undi muturage yavuze ko abagabye igitero bavuye muri uwo mujyi nyuma y'amasaha menshi basahura basiga imiryango mu gihirahiro. Nta muntu wapfuye muri ibyo bikorwa by'ubusahuzi nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, ariko abahohoteweho baracyasuzuma ingano y'umutungo wasahuye. Ibikorwa byo gusahura byabaye mu gihe hari umwuka mubi w'umutekano muke mu gace ka Ikobo, ahari imirwano hagati y'imitwe ya Wazalendo na AFC-M23 yiyongereye cyane muri iyi minsi. Nk'uko amakuru atandukanye muri ako gace abivuga, nyuma y'uko abagabye ibitero by'ubusahuzi bavuye, agace ka Bureusa kagumye mu maboko y'umutwe wa Twirwaneho washinzwe n'inyeshyamba za AFC-M23.
tukiri aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko ihuriro FC M23 ryatangaje ko ridashyigikiye uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC ikoresha ijambo genocide, arivuga ko ari igitekerezo cya politiki kigamije kuyobya ukuri ku mateka y'ibibazo byabaye muri iki gihugu no gushyira mu majwi u Rwanda. Mu itangazo FC M23 yasohoye kuri uyu wa kabiri nyuma y'umuhango wabereye Kinshasa ku wa gatatu Kanama 2023 mu kwibuka ikiswe genocide, yavuze ko iki gikorwa cyagaragajwe nko kwibuka jenoside byitwa ko yabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba gishobora guteza urujijo ku byaha mpuzamahanga no kubangamira inzira z'ubutabera n'ubwiyunge. Iri huriro ryavuze ko ryunamira abanyekongo bose baguye mu ntambara n'amakimbirane yabaye mu gihugu hatitawe ku bwoko, ururimi, idini cyangwa intara bakomokaho. Ryashimangiye ko abagizweho ingaruka n'ayo makimbirane bakwiye ukuri, ubutabera, indishyi no guhabwa icyizere kuri ayo mahano atazongera kubaho ukundi. FC M23 yavuze ko gushyira hamwe ibyaha byose byabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikitwa genocide bidahuye n'amategeko mpuzamahanga, ahubwo bishobora guhisha ababigizemo uruhare no guhindura amateka y'intwaro ya politike. Yagize ati igitekerezo cya genocide nk'uko kiri kwamamazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa gishingiye ku nyungu za politike kurusha gushaka ubutabera, cyahinduye ibiganiro ku mizi y'ikibazo cya Kongo byaherekezwa ku nkuru y'amateka ikoreshwa n'igikoresho cya politike. Ihuriro kandi ryavuze ko uburyo genocide ikoreshwa mu biganiro bya politike bishobora gukomeza gucamo ibice abanyekongo no gushyira icyasha ku baturage bamwe bazira inkomoko yabo, ururimi bavuga cyangwa se uko yewe basa. FC M23 yavuze ko icyitwa genocide kiri gukoreshwa mu guhisha ibyo ivuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, abahema bo muri Ituri n'andi moko agiye atandukanye. Iri huriro ryasabye ko hategurwa iperereza ryigenga ku byaha byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagafungurwa ububiko bw'inyandiko za leta, abagize uruhare mu byaha bagakurikiranwa mu buryo butabera, abarokotse n'abatangabuhamya bakarindwa, ndetse n'inzego z'ubutabera zigahabwa ingufu kugira ngo hamenyekane ukuri yewe n'uko biteye. Iri huriro kandi ryavuze ko amahoro arambye atagerwaho binyuze mu kuvanga ibisobanuro by'amategeko cyangwa gushushanya amateka y'ibyabaye, ahubwo ko azashingira ku kuri kubazwa ku giti cy'umuntu, ku byaha yakoze no kwemera amateka yose y'igihugu. Ku bwa FC M23 rero RDC ikeneye kubaka igihugu kigenda ku mategeko, gifite inzego zizewe n'ubuyobozi bubazwa inshingano zabo, aho abaturage bose bareshya imbere y'amategeko hatitawe ku bwoko, intara bakomokaho cyangwa inyeshya cyangwa se imyemerere yabo. Ni inkuru y'akababaro mu gihugu cya Mexico. Kuri ubu umu-influencer wo muri gihugu cya Mexico yitwa Cesar Gastaramo yarashwe ubwo yarari kuri TikTok imbona nkubone cyangwa se live, aho yararimo gufata amashusho ari kumwe n'inshuti ze ebyiri hanze ya restaurant ya fast and food Itres Rio hariya mu gihugu cya Mexico mu mujyi wa Culiacán ku mugoroba wo kuwa kabiri, ubwo abagabo babiri bari kuri moto bamusatiraga maze umwe aramurasa. Yari afite abamukurikira barenga miliyoni imwe kuri TikTok kandi ahanini yakundaga gushyiraho amashusho asekeje. Si ubwa mbere umuntu uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga yicwa muri Mexico. Umwaka ushize Valeria Marquez w'imyaka 23 nawe yarasiwe muri salon de coiffure ari live kuri TikTok.
ubwo bari live Gastelum n'inshuti ze bambaye amakoti ya orange n'amasakoshi asanzwe akoreshwa n'abatwara ibyo kurya byatumijwe. Itangazamakuru ryo muri ako gace ryatangaje ko imyenda yabo yatumye polisi ibanza kwemeza ko urashwe yari umwe mu bantu batwara ibyo kurya, ariko nyuma abayobozi bamenyeshejwe umwirondoro we. Polisi n'inzobere mu gushaka ibimenyetso bagose ako gace kandi basuzuma ibitoyi by'amasasu n'amashusho ya CCTV kugira ngo barebe ko babona ibimenyetso byose. Ngaho munyumvire badi muranyumvira nuko rwose nuko muri Mexico ibintu bihagaze. Gusa reka uyu mugabo tumwifurize iruhuko ridashira na ngayo nguko nuko nayo makuru yararamutse avugwa hirya no hino ku isi. Twahereye hano mu Rwanda tubabwira za miliyari u Rwanda rugiye kwakira, tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho tureba ibiramutse bivugwa. Reka andi makuru abagezweho tuze tuyarebe mu kanya.